توپباران li seranserê eniya şer di navber Kobanî û girê Spîda berdewam e. Got rojane bi dehan top li nava gundên Rojhilatê Herêma Kobanê dikevin. Ew gund bi sedan sivîl têda dijîn. Got hejmarek sivîl di encam da birîndar bûn. Sivîlên wê deverê diyar dikin got jiyana wan her tim di metirsê da ye û ew nizanin kengî topek di nava wan û zarokên wan da bikeve. والله قند عم بيجن 1.5 كيلومتر هيتن زاتن حدود تركي الفيداري حفصة حق 6 متر ناس متر نازلة اما تاقواندن حروهي بس در بيواني جران بو بلكي 4-5 رو واني نواتي در والي دخن عردي بوش دخن بس يجار نيف ملادو يجار نيف ملادو ملاد فزع كو نيف ملادو تشيبو هارينو بريندار دين وخون العردي دين وارقام ملاد برترسيا ملاد دركات وانا حتى انه این ملاد تقريبا كاز بناگريه يعني پر ملاد بناگريه. خلیل اسماعیل ji gundê Cirin gotenê 1 kîlometr dûrî eniya şer e. Ket pîşiya me û berê xwe da mala xwe û mala apê xwe. Da got şûna topebaranê nîşan bide. û li gor xuya dike got topek di nav xaniyê mala apê wî da ketê û ziyaneke pir têda çêbûye. Her wiha yek jî di hewşa wî da lê ketê. Xelîl dide zanîn got ew nizanin kengî dê top û gule werin û her tim di metirsê da ne û daxwaza alîkarî û parastinê ji civaka navnetewî dike. خواز نستعم جوند دركاتن يعني قايسفا بروتنا جوند تنقول لجوندي ما كات هم الكيلاكي ما كاتن ام درو بعد ام تشكي دا چون ساعت دوره یک ونی بو ام بگریون ام بگریون هات مدی خانیوت محمود کاتیه دوما مدی پر رابم ام بری گوت نوگی مبونی خوش چیویه خانیوت من محمود کاتیه المطبخ و حمام وی کاتیه هر دی ساعت آندنا و دقه زفاجی خانی من پیش خانیوت من محمودن دقه زفاجی لور کاتن ام خوا لولی شرقی گوندن جهات نما من حوش ومن شعاتي وخوني ميجي پر دراربون انه شازيه پر ليكاتنا قوقلي بو يوجي فقيري حمام خود شو ومطبخ كوكدو شعات يا حمام دبينيه مطبخ يجي حمام كوك صغيف مصغيف هێژایە گوتنەیە گۆ ئالوزی لەسەر ئەنییا شەر هەر تم هەنە. لێ di çend rojên dawî da şer gur bû û têda çekên giran hatin bikaranîn. Her wiha firokên bê ajûvan yên Tirkê jî beşdar bûn. Mahmud Balî Dengê Amerîka, Kobanê.